Hay na po nagmayt matiriing ni insan yun gamin nakita na ni kabagis na ni Bunsuda agwalwalis maten kat handa matugali ti agwalis kat dayta nagtimpla ka dagos ti kape kat intuluddak napanak nagsimba nga ure may sak dayta may sak nga kasla magna takunak at tricycle nga mahaan magmagnaaklat tantay super exercise ko dagas gamin daading kat dayta guna dalunak nga lutluto suna iti si daan ngam anyan ayati kigtut ko nagdadakkel da di iwa iti karni kaslamaten garaw damoten di iwa ti ko taga Cordillera wat ko na kuma kasta nga agluto ni Lulong mi idi si bibiyag da pa ngam tattaawan dan piman so dayta sinagpawan ti gulgulay ket mabalin tumanin iti manganin ngam sakbay dayta ket inaramid ko pay dagiyay aramidek nagmayat moten ayat ti mangan no kasta ti sida unen ket dayta nagikabilak lang ka ti sticker dagitoy product ni kabagis ko ni ading ko nga daytoy chili garlic oil kan aramangmot nga ing gisa-gisa na ket adumat latta ti gumatgatang iso nga apan miman deliver to damdama iso nga sumurot kano nga agawid suna dito JANME dagito iti laklako namot nga tamong ket awan gumatang madumot lata ket dayta mangan garuden ket ay naapo talagang agtak apay nagagatsa nga kaagbay so dayto kabagis ko ading mi ket dayta nagawid kami nga ruden ij baryo mi bago to electric fan tawag diyan pero tawag pa dito windmill nga pala windmill yes it's a windmill tingin. Parpardasan mi kami. Nakitak ni friendship ko aglalayban nga may sana nga aglutluto. Tagbarti ka no. Day jiboridik tamat iso nga pan kami mamut. Makipangan no makikwa merienda tatanga alas 3. Daytan. Kat naabutan mi garod ni gayem ko nga gininawon nalpas nan sa ti trabaho nan timing nga talaga ti panagumay mi iso nga mayat talaga nalain kami nga tumayming kalukatan agluto kami tinang ko nga amo ko na sopas ano po do dyan klub na. Klub na tiket ko. Pulutan lagi naman Martag. Ay, sorry. Sa totoo lang, oray no dati kami ti may sa nga baryo kat sag paminsan kami lang nga agkikita. Ta damat ti obraan mi nga kanya-kanya kat dayta gita dagi insagana na. Naglang-ilang at diman kat dayta nagpudot kat nihan makaangas ni insan nyo kat dayta irugrugin dagi babalasi tangan nga friendship ti agbarti iti agkanta-kanta ngamda kami akat daydi lang makan ati gagaramitan kami mahilig nga agvideo uki kat dayta pagyamanan kinigayem ko nga nagawis ka nagisagana tani naglang-ilangat agla-live biman ora nakapudpudot nga gikiwar-kiwar na ya narigat mo tagisagana kat iti makan lalo no si kaamin kat dayti ka anak kakayahan na kahit yung mga tikumpormino saan laang nga kat kababain matanoy so mga dagos ti umuno kat dayta tinira na nga rod ngem siyak dayti ti kayat ko bye bye thank you